Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Mihajlo Madić često odbija gostovanja u pojedinim streamovima. Odlazi samo kod odabranih, a većinu ostalih odbija ili odlaži. Upravo zbog toga publika već duži period pokušava pronaći odgovor na pitanje zbog čega je to i zapravo tako. I sada su ga konačno i dočekali, jer je Mihajlo izjavio da mu roditelji brane odlaske u veća mjesta. To je pričao u svom posljednjem streamu, te objasnio zašto je to i zapravo tako. A da mi ne bi više dužili, idemo poslušati zajedno. I svi pitate zašto mene roditelji ne puštaju, zato što moji roditelji strepe, brinu za mene. Druga, ja nisam toliko snalažljiv u saobraćaju, u svetu. Beograd nije kao Pirot. Beograd je drugačiji grad. U Beogradu možda ima puno stanovnika i šta ako, ne daj Bože, neka osoba dođe, bilo ko, i kidnapuje me, ne daj Bože, nešto mi uradi i nema ko da me odbrani. Kako ti to objašnjavaš i kako to razlikuješ? Zašto? Zato što je Beograd nije siguran grad. Pun je kriminala tamo, da ne pričam sad o tome. Pirot je nekako sigurni, manji je grad i manji je prostor, jebi ga. Razumite da brinu za tebe, takvi su i moji, ali imaš punu podršku iz Kruševca. Da, Bog za Stefana, hvala. Pa trebao bi da se brineš za sebe. Ja ne umem da se brinem za sebe, to je problem. Jebi ga, tako je prirodno, nisam ja kriv zbog toga. Ja neke stvari znam da radim, neke stvari ne znam, ja imam svoje prednosti, mane, nedostaci, sve to stoji. Koji treba da idem u Niš da snimam klip, on je nabavio obezbeđenje, jer ja sam im poznata ličnost i sve to. Šta ako neko mene nešto uradi loše meni, nanese mi telesne povrede? Kako ti to objasnuješ? Kako da se spasi život, brate? Publika razumije Mihajlovu nesigurnost i lošu snalažljivost. Međutim, sa druge strane treba uzeti u obzir da niko od nas nema vlastitu zaštitu. Svi mi bi mogli biti u problemu ukoliko nas napadne neko dok šetamo sami, a ne samo Mihajla Madića. Ukoliko bi se vodili tom logikom, onda niko ne bi normalno živio niti obavljao svoje obaveze. Međutim, uprkos svemu, Mihajlo ipak želi puni osjećaj sigurnosti. Mi mu naravno ne možemo ništa zabraniti, već je video napravljen kako bi publika konačno i dobila odgovor. Tako da ga mi ovdje i možemo završiti. Do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao.